Mana ada aku cuek, lagi gak mikirin kamu. Tiap pagi malam aku selalu memikirkan kamu. Hey, hey, set deh. Bentar ya, aku share dulu. Oh, 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 oh. Rasa ingin ku milikimu. Apaan sih? Dengarkanlah, mungkin kau tak pernah merasakan apa yang ku lakukan, dia pengorbanan. Mana nih? Udah ada kan ya saurianya? Coba ku cek dulu, cek. Oh, dung dung, dung dung. Oh, ada yang komen pak. Ntar lu, aku nggak bisa baca komen. Coba dicek dah, cek saurianya bisa nggak? Gercep bukan lagi set boy kah? Coba dah cek dulu dah, itu dah saurianya dah bisa nggak? Nggak usah donate, nggak apa-apa, lihat aja work atau enggak. Kalau nggak work ntar aku coba lagi. Walau badai menghadang. Time to finish this. Ini yang kemarin yang aku nggak jadi ya kan. Dibarbarkan, digaskan aja lah. Dibarbarkan. One shot on site. Oke, jadi di situ tuh ada jebakan ya. Jadi gue putih doang laman kawan, laman saurianya. Ntar deh aku cek tutorialnya dulu. Sebenarnya sih ini sih. Astagfirullahaladzim. Nggak lihat dia loh. Untung nggak lihat. Nggak. Untung nggak lihat bocahnya. Nggak lihat. Ya sudahlah, sebentar. Aku belum share nih. Aku nge-share dulu. Yang like 3 loh. Walau badai menghadang. Ish. Ayo, ketahuan kan lu. Temen lu mati itu. Ketahuan kah aku? Kayaknya ketahuan deh. Ketahuan gak tuh?
Kayak ketahuan deh. Nggak usah share kalau emang subrek dinyalakan loncengnya pasti ada notifnya ya. Kadang sih ini, kadang suka error gitu loh notifikasinya. Jadi nggak muncul notifnya. Gitu teman-teman. Kadang ada beberapa orang yang nggak muncul notifikasinya walaupun udah nyalahin lonceng. Nah lagi nih. Cepetan apa lu keluar kan mau di take down. Kemana lagi? Wes bro. Santai bro. Buset deh. Kanan ada. Oh sudah di flank dari kanan, hati-hati deh. Astaga, sakit juga kau ya. Weh. Ada majuin. Oh, dimajuin. Pecah. Iya, ada trap dong. Sniper gak tuh? Pakai rifle gak tuh dia? Untung gua nggak error ya. Error. Kenapa? Mati. Dead siapa? Mana sih bocah? Awas kena tai kucing. Mana ada tai kucing sini? Iya ya. Biasanya kucing tuh kayak di semak-semak situ gitu kan. Gali-gali dia kan biasanya. Nggak kena dong. Weh, bro, masih ada bro. Frag grenade. Aku pakai granat nyobain Enggak makan tuh granat. Kan aku nggak meledak. Mati 2 orang. Oke. Lagi nih. Kita buat bandage deh kalau gitu. Dah. Mana sih ini di kiri masih ada nih. Nah kan tuh muncul lu. Nggak bisa ini. Harus pindah posisi, bodoh amat. Ada sniper dong. Mana heal. Aku hemat resource juga nih. Hampir kena nggak tuh? Mana sih dia bocah? Astaga, aku harus maju gitu ya. Nunduk kocak. Nembak gak kena. Padahal cuma depan mata. Headshot. Mana lagi? Ini. Mati lu ya. Last one. Hop. Ngapain lu? Buset deh. Barbar juga lu. Darahku tinggal 1, lihat. 1 darahnya, 1 bang, 1 darahku. Medical kit aku ini ya. Aku juga butuh medical kit. Bandage. Assault rifle ammo. Scrap kita repair nggak ya? Repair aja deh biar scrapnya keambil. Scrap ini HP lah, ada golok di sini, ngapa di repair begituannya? Gua udah beliin biar nggak tembus parita.
Ada aja jokes FF. Aku looting dulu. Awas. Lah. Lo. Aku mau looting di situ loh. Ini harus need this. Aku juga belum jual bounty. Duitku juga nggak banyak amat sih. Yang banyak tuh di Iron Smite tuh banyak. Iron Smite Hot Spring. Di markasnya ada Tucker itu loh. Glowal doublein biar nggak tembus Bareta. Itu ada komen baru tapi kok belum muncul. Hai hai gitu. Hai sterilizer udah full. Hai aku nyari bunker nih. Mana nih bunker untuk peristirahatan kita. Hai bunkernya kemana lagi? Udah item udah full. Hai bro. Oh ini dia bunker. Hai bro. Hai. Ini penontonnya semua yang ku kenal tuh, gak ada lagi. Nggak pernah yang nggak kenal. Ini dia. Hello map. Copland. Ini dia yang saya cari selama ini. Baseball Grigi nggak tuh? Gear. Apa bahasanya sih? Hai bro. Hai bro. Udah rek. Ini scrap. Mana scrap? Ambil. Nah, lumayan. Bensin kita bawa aja deh. Buat ini. Buat motor. Bro hai. Hai bro hai. Kebanyakan pakai AK ya di sini ya. Kayak perampok kayak gini nih. Geng-gengan mereka. Ambush camp gitu. WK. Waka itu Piala Dunia 2013 ya kalau nggak salah. Lagu Waka itu yang Spanyol juara kan. Buset, ada zombie lagi. Zombie lu ngapain coba? Dah males ngelayanin lu. Balik deh gue. Ini ada horde lagi. Oh tidak, World's End. Kayaknya aku clear dulu deh. Nge-clear sini dulu. Ini kan udah aman nih, hot spring nih, tinggal satu nih. Tinggal sebiji ini. Aku kayak yang Copland ini harus aku ini. Ini Copland, daerah Copland. Ini hot spring. Ini Iron Smite. Yang bawah-bawah lagi aku nggak tahu. Sebenarnya masih banyak banget sih. Power Cemetery. Oh ini nestnya. Buset deh. Zombie. Kelakuan. Ini baru live dari jam berapa? Baru banget. Paling berapa? 20 menit paling. Iya udah rusak tuh. Weh, salah jalan bro. Belok kiri bro. Oke.
Buset deh, itu AP, itu AP. Dicek dulu nggak sih? Apa nih? Buset. Buset. Baru nyalain center nih loh. Lari cuk, lari cuk. Horde, horde. Astaga. Buset, surprise gitu ya konsepnya. Surprise gitu. Baru nyalain center loh. Dikejutkan dengan begitu kan. Zombie. Dari jam berapa lawan lo zombinya? Enggak, jangan. Kita mau lawan zombie yang di depan. Itu cuma side doang loh, side mission, side quest. Aku pengen lah. Dan kita kalau ngelawan zombie itu ya cuma dapat kayak beberapa item doang. Nyari mati sumpah. Tar. Depan ada nih, depan ada, santai. Depan ada nest. Nest itu sarang zombie yang harus kita bakar. Itu dia zombie-zombinya. Main macem. Dan zombie tadi terlalu banyak. Ya ntar. Cuma sayang gitu kalau pakai machine gun ya. Kalau aku banyak banget. Yo, ayo, panik gak? Ya ampun. Oh, kayaknya ketahuan ya. Oh, enggak, aman. Kena kulit malah kena badan itu loh. Nggak kena pala. Buset, aimnya busuk kali, aim. Buset, ketahuan cu. Kenapa pakai beginian? Pakai kapaknya. Abis lu kocak. Gue nembak lu dari tadi nggak kena ya. Lu juga abis lu. Molotov. Bam. Nah gitu dong, nice, baru seru tuh. Oke, nest. Ini dia, ini lagi satu. Buset deh, lu ngejar gua. Lu dari tadi tinggal 10%. Wah, ini kapak gampang hancur loh. Misi bang. Ngeng. Awas nabrak. Oke, untung enggak. Wih. Ini motor siapa bang? Nah ini motor siapa nih? Loh. Ntar lu, ini ada. Kayaknya ada misi deh. Soalnya stickku geter. Deket-deket sini. Oh ini apa? Nice, baru seru. Lah, tinggal 2 yang nonton. Si Boti mana nih? Malik Rafasya yang biasa nonton. Loh, itu apa? Ini apa ini?
Ini AP lagi. Ngeliat AP Deacon. Ini ada clue nih di sini nih. Tapi di mana? Tuh, ini getar nih deket sini. Nah. Di mana sih? Ini jejak kaki. Ini mayat. Bukan, udahlah masuk aja. Wah, graveyard, Pak. Oke. Satu nest lagi. Nggak ada yang... Lah, ini nggak ada yang jaga nih nest ini nih. Duh, belum reload. Oke, kita lempar molotov, bro. Buset, bukan dipukul, dilempar itu molotov. Kabur. Rame. Hapo, halo. Nest destroy. Oke, tinggal sedikit lagi. Lari banyak zombie. Nah, ini dia yang aku mau telusuri. Nero ini. Yang tempatnya itu susah banget buat dijangkau. Tempatnya tersembunyi gitu dia. Kan. Gimana kan? Ini di mana nih? Masa begini doang? Tuh. Nah, ini nih. Nah, yang begini nih. Bingung nih kan orang. Singkatan HP Oppo apa? Kepanjangan HP Oppo. Ini ada kotak apa ini? Ammo, boleh lah. Menarik tempat ini. Itu kan ada jalan di mana? Ini. Mungkin ini, Pak. Iya, ini betul ini. Yang di sini nih. Ada bandage, kita pakai aja deh bandage-nya. Ini di sini nih. Kok aku mencium aroma yang tidak benar ini. HP Oppo gitu. Ada. Kan bener kan. Gue bilang juga apa ini? Berapa biji? Buset, rame. Lari, rame. Rame bet. Buset deh. Lawan kah? Lawan lah, masa enggak? Mati lu. Buset, masih ada. Lari. Reload. Lari. Mati lu ya, mana lu? Mati lu ya, bisa kerucil doang. Gampang. Easy, bro. Rata yo. Iya, peluru mesin kan ku habis, lu mah rata-rata doang. Peluru.
Assalamualaikum. Buset, banyak banget pak keluar. Woi, pada keluar banyak amat. Woi, santai bro. Makan nih molotov. Buset deh. Buset. Bodoh amat. Barbarkan terus. Nggak ada cerita. Ini mah gitu aja. Ngabisin ammo aja lu. Buset deh, buy one sama zombie. Dah. Rata yo. Rata yo. Kau gak bisa sawer. Iya ntar dah. Soalnya lagi error ntar. Banyak amat ini pak. Wih, banyak kali loh. Rata yo. Belum rata ini namanya, gocap. Buset. Kuat juga kau ya. Main kau. Take down satu-satu. Ku take down satu-satu ini benar. Ratain bodo amat. Buset, banyak pak. Oke. Tap. Udah biarin lah yang mana lah. Kita butuh bensin sih ini. Buset tuh, lihat tuh. Apa kurang itu? Nyari mati lo yuk. Nyari mati yuk. Nggak apa-apa. Ini game seru, harus kita ikutin bagaimana developernya menyajikan. Zombie-zombinya harus kita nikmati. Molotov. Peluru machine gun aku harus beli lagi buat lawan horde. Akhirnya Nero keluar lagi. Mana nih? Gue naiknya gimana bang? Buset. Gue naik gimana ini? By the way, apakah anda jadi psikopat sekarang? Enggak dong. Kan yang aku lawan zombie. Neronya gimana? Mungkin jalan lain deh. Coba. Rata yo. Rata yo, ini kayak mes gitu deh. Pantesan nih isinya zombie semua. Lah, keluar lagi. Oh, mungkin gua sebelah. Coba. Malam lagi ya kan. Mendung, udah mau hujan. Rata yo. Dan zombie itu dulunya manusia. Oh iya. Ya. Selama mengganggu kita ya kita bunuh. Kalau nggak mengganggu ya ngapain dibunuh? Mengancam keselamatan kita ya harus kita harus pertahankan diri kita gitu. Jangan diam saja. Itu bodoh namanya kalau diam saja. Apaan sih? Ini mana nih? Nero ini nih. Seru nggak sih? Mana ya? Lah, zombie lagi jalan santai, lu tag satu-satu. Ya begitulah. Kan namanya game. Cuma game. Nggak aku praktekin di real life, nggak. Nah, ini dia Neronya, keliling-keliling, kagak nemu-nemu. Cuma perkara nambah stamina doang.
Oh, 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 oh. Kok aku fokus stamina. Kok aku merasakan feeling yang enggak feelingku nggak enak ya di sini. Feelingku nggak enak ya. Kok feelingku nggak enak ya? Nah, kan. Ada yang perang nih di luar. Bener kan? Bener kan? Sabar. Aku ngumpulin stamina, langsung lari. Udah. Oh, untung nggak ada yang ini. Ini loh. Buat manggil zombie tuh yang nyari masalah siapa? Nggak apa-apa. Developernya menyajikannya seperti itu. Kita harus menikmati jalan ceritanya dan gamenya. Harus kita nikmati. Motor, mana motor? Sana motor. Buset kan. Itu apa? Bam. Buset, gak kena. Bam. Lu ngikut aja lu. Dipukul Fabio, bukan dikeker. Nggak mati loh. Buset, nggak mati. Pecah palamu. Hilang palamu. Itu baru yang namanya definisi pala hilang. Udah, motor ah. Capek saya di sini. Pergi. Dinikmati, dihayati, dipraktekkan. Nggak dipraktekkan dong. Sebentar, aku mau cek kalau satchel ammo itu nambah ammo apa sih? Aku ambil ah. Oh, lumayan pak, langsung full semua ammoku, nice. Gini dong. Dah, aku mau pulang dulu. Pulang. Karena fast travel. Well in combat, aku nggak di combat, kocak. Oh, ini banyak zombie ya sini. Keluar. Zombie banyak juga bang. Buset, tak lindes tuh zombie. Kowe motorku rusak gini loh. Hantem semuanya. Serem juga ya kalau malam-malam berjelajah begini. Dimana ada Zoa, bodoh amat Fabio, mati lu, astaga bodoh kali, ya ampun. Lah main game kan dipraktekkan, masa nyalain PS, megang stick cuma dialatin aja. Astaga ya ampun, udah lawan horde, belum di save. Bodoh kan, ngulang dari sini, cacat. Ulangnya nggak jauh. Lu gimana sih Fabio? Iyalah. Recover baik apa anjir. Gini nih, anak baru main PS semuanya diterabas. Kampungan lu Fabio. Iyalah, orang udah tahu jalan udah ada dikasih yang bener, dia malah loncat ke pohon asing, bener wae lah. Ya, berarti tinggal Nero yang di depan situ. Ntar aja lah ya, Nero yang itu ya. Saya tidak mau nyari masalah lagi dah. Kocak. Lari ah. Lalu stamina. WK kan? Bener kan? Aku bilang. Kok belum makan tuh?
Kita ke sini fast travel. Cacat so sebentar. 720 nya burik gak? Kalau kalian switch ke 720p, kalian gak tuh orang yang nontonnya masa satu orang. Assalamualaikum. Stop for fuel. Ada komen baru tuh. Berguguran, tinggalkan tangkainya. Mana nih? Kayak kadang bagus, kadang borik. Ada baseball hat gak? Ada baseball. Nice, ini dia yang kubutuhkan dari tadi. Aku mau buat ini dia. Buset, itu apa yang dibutuhin? Apa yang dibutuhkan coba? Oh, kayaknya aku bakal kesini lagi deh. Ke mana tuh? Sini. Nah, ya ini. Untuk ngambil apa namanya, gear, buat ngambil gear. Setahu ada gear di sini, di atas sini dekat bunker. Nah, di situ dia. Setahu ada gear ya di situ ya. Cok, yuk. Udah kosong kan di tempat. Terabasa ya. Ada zombie sih. Buset, lumayan juga zombinya. Zombie emang nih. Nah, ini ada di sini nih setahu. Weh, nggak gitulah. Nih, nah, sini nih. Tadi ada. Nah, ini dia. Betul. Lu jangan gitulah, zombie, astaga. Sono lu. Lu. Gua masuk. Lari. Ya, nggak bisa masuk kan lu. Suara lu bagus yuk. Suara apa? Suara kualitas ininya, streamingnya. Ya harusnya sih bagus ya. Gambarnya mungkin yang nggak bagus. Aku play di 720p, iya sih rada burik. Nyanyi. Aku nggak ada bakat nyanyi. Nyanyi blok. Oke. Nah, aku mau ngecek harga deh. Harga satchel ammo sama machine gun ammo hampir mirip kan ya? Hampir sama kan ya? Buset, ngapain turun lagi, kocak. Fuel can. Nah, itu suara lo bagus kayak lagu yang lu tahu. Lagu yang lu tahu apa? Auto. Nah, ini juga sebenarnya ada segerombolan zombie ya di sini. Ada orang, ada zombie, ini susah nih. Habis itu aku mau ke Copland. Atau enggak aku ke ini Hot Spring, lupa aku. Hot Spring. Nah, ini dia. Aku mau beli satchel ammo sama machine gun ammo. Berapa lama aku live stream? Baru setengah jam loh, kirain aku udah lama. Capek guys, ngomong mulu loh dari kemarin. Aku tuh bener-bener capek, kayak yang malam itu beneran capek.
Skin Indonesia 24 itu ya. 2 hari lagi ya pamit YouTube. Dua hari lagi ya, 24 Juni keluar YouTube. Bang, maaf, senggol dikit. Jam 10 nggak ya, apa tuh? Ntar lu satchel ini saddleback. Sebentar. Mendingan aku ambil dari satchel ini. Oke. Machine gun ammo. Terus aku beli ini. Tuh cuma 400. Tadi ini 440 yang machine gun ammo. Belum lagi ditambah yang ini nih, assault rifle ammo, pistol ammo. Gak ada inventory full semua. Oke. How's it going? Zeni Iron Max. Sebenarnya Iron Max sama aja deh. Ngantuk tuh, capek. Kalau kayak mabar lagi capek aja gitu main game-game mobile. Makanya aku akhir-akhir ini lagi nyeringin main ini PS. Lompat gak tuh? Lompat lagi nggak lu? Oke, enggak. Ada zombie lagi, zombie. Yang ribet sih ada bensin begini sih. Kalau nggak ada bensin, gampang banget. Oke, jadi ini udah clear nestnya, tinggal ke sini fast travel. Aku mau upgrade motor sama jual bounty. Aku mau beli ban. Kalau duitku cukup. Gue sambil login ya, yuk. Terserah, nggak apa-apa. Main aja nggak apa-apa. Santai aja. Paling kalau nggak ada yang nonton aku diem. Live streamingnya. Harry K. Nggak ada dong. Engine udah max tuh engineku tuh. Exhaust sudah paling bagus. Storage, gas tank belum, ini belum. Suspensi. Oh, ada suspensi gini. Ban. Oh, udah ban udah ya. Ini sih suspensi sih. Sama storage ini saddlebags.
Ini penting juga nih. Kita coba modif dikit. Kita coba modif dikit. Ininya modif dikit sabi lah. Kita cari stiker yang enak, yang bagus. Yang kira-kira cocok. Ini sih cocok sih. Ini cocok nih. Oke, dah. Udah visual paint udah. Dan aku mau merchant. Awas lu. Mobil siapa coba. Merchant, kamu jual apa? Nggak jual apa-apa dia loh, cuma M14 doang. Aku juga belum punya senjata aneh-aneh. Assalamualaikum. Nggak bisa didobrak. Assalamualaikum. Lah. Kok bukan si buzzer? Lah buzzer mana? Coba lo ngomong. Yang penting freestyle dulu, bos. Bocah. Si buzzer di mana ya teman kita? Oh ini. Kan benar diamputasi tangannya. Nggak bang, udah bang. Selanjutnya aku mau kemana ya? Kok bingung nih mau kemana nih aku nih? Udahlah, misi aja. Semumpung deket misinya. No. Kalau facecam, kalau iya ilah bannya sih belum ini. Kalau aku facecam ya pengen facecam, cuma kan ntar aku cari dulu ininya, kameranya aku cari dulu, PlayStation kameranya, nyari dulu aku nyari. Lewat sini lagi nggak tuh yang markasnya Reaper? Yang penting freestyle dulu, bos. Udah masuk salju di sini ya. Okay. I'm at one of your beacons. Which one? What do you mean, which one? This Nero radio has a GPS, doesn't it? Yes, of course it does. Okay. You're at Olali Falls. Okay, good. Keep an eye out. A field op is going to be there any minute. O'Brien out. Oh, Brian! God damn it. Brian, come in and your friends are Lah. here.
Tadi perasaan yang like 5. Kenapa tiba-tiba sekarang jadi 2? Ah, itu dia. Oke. Kita nggak bisa pakai pistol. Why the hell am I talking? O'Brien out. Sebenarnya kita bisa bantai. Bisa ku bantai nih semua kalau bisa dibantai mah. Batu. Anyone else hear that? Not even my turn. Stay down. Right over. Never got that. Got what? Stage 1, stage 2, stage 3. What do you mean? I mean, the virus is what it is, right? No, it's more complicated than that. Now let me... I know. Before the freak show, I was in biology. Lama banget ngedengerinnya. Kita nyari informasi nih. Really know, but blood tests show. The current evidence suggests that the virus spreads through the immune system, producing and attacking cells on a catastrophic scale. More precisely, expressing a series of normally dormant proto-oncogenes into an active state. Cancer. Look at him. Look at all of them. That look like cancer to you? Maybe you're really bad. Enggak kelihatan, harusnya mah kelihatan. No, this is something far worse. This virus is on a mission. The freaks are what they are because the virus wants them that way. What do you say? I'm saying... Jesus, what am I saying? Terrorism. You're saying this was deliberate? I don't know. Kita sebenarnya dapat banyak informasi dari sini. Oke. Dan Okay, time to get the hell out of Dodge. Who's this? kuping nggak tuh? Kita lihat belakangnya. Belakang ada jalan, kan ada, betul. Enggak, kirain aku bisa ada yang ada yang bisa diambil. Oh, enggak terlalu tinggi. Yuk. Lari. Mission success. It's on a mission. I remember. Earning our keep. Nggak ada side quest gitu ya. Cuma ada beginian doang nih. Ya udah fast travel ya. Aduh, ya ampun. Street. Berapa menit sih? Kok capek sendiri ya kan? Main capek sendiri, heran aku. Skill point. Skill kita ini. Ini deh, fokus aja. Quick reload. Increase range weapon akurasi. Ini dia.
ini sih. Ryan, come in. I've got the data. Receiving it now. Thank you, Drifter. What the hell is she talking about, O'Brien? About this virus, whatever the hell it is, or what it's doing? I want to know what the hell's going on, O'Brien. Why are they out here? What the fuck are you doing? Ryan, Ngilang nggak tuh si O'Brien. 5 tiba-tiba lah. Tadi 2, sekarang tiba-tiba 5. Nanti berubah lagi. Ya Allah. Subscriber nggak naik-naik, Pak. Dik. thinking about what you were saying about doing something to make a difference around here. Pay back the camp. I'm listening. Do you got a few minutes? I'm gonna show you something. Well, guess I can spare you a minute or two. Oke, jadi kita mau ngomong sama Iron Mike private. Been up to the caves north of the lake. I know. Come on. Bring Iron Mike to the cave. Okay. Let's go. Jalan. Yo ampun, 300 meter jalan. Kira mah naik motor gitu kan. Belakangnya gini. Kirain naik motor. Lo. Here, let me take care of it. Oh, aku belum buat ininya, craft dulu. You were saying something? Guess I can let you do that. Lu senjata baru nih, Bos. Tuh, lihat tuh, gila, gerigi. Gear. Okay, we're coming up on the highway. We gotta be quiet. Suara motor. Ya, Alamak, beginian lagi horde. Jesus Christ. This is why you brought me out here? It's bunch of goddamn freaks? Aduh. Follow them. Where the hell are we going? Stay down. Tell the horde mana? Oh, suruh ngikutin hordenya itu. This doesn't seem all that smart, even for a goddamn drifter. Remember telling me about how the tourists used to flood up from California in the summer, choke off Highway 97 and 5 freeway? Yeah, in July, folks from almost as bad as these here freaks. You weren't wrong about one thing. These freaks, the big groups, the ones that some call hordes, I think they're the reason we can't get their numbers down. What do you mean? Think about it, man. I've been out here in the shit collecting bounties for more than a year. Boozer too, Ricky, and Skizzo, a few others. How many freaks you think I killed? A few. A few. It's these hordes. Every night there's a steady stream of them up and down the Sandy Hook. Hordes. Thousands of freaks pouring in, lost in the valley. Gila. It's not closed off. Ini yang beberapa kali aku lawan ini, sebanyak ini ternyata. Is it the hordes coming? Every Tung peluruku, peluru aman, pipe molotov sih. Kita craft dulu deh, takutnya kita ngelawan mereka.
Ayo, ayo, ayo. Bisa yuk. Sini, sini. Ayo, Mike. Oh. Oh, sini. Itu dia tuh ekornya. Kenapa? Ayo, kocak. Katanya mau ngikutin. Ayo, ngikutin. Lama amat nih kakek-kakek. It comes through, leaves a few stragglers. Kek, Gets ayo. busted up and scatters, and just like that, Lu mau freaks kemana everywhere sih? as far as the eye can see. Cemana? Sini kan? Iya betul tadi sini. Kue. Enggak perang. Figure out a way to stop the hordes coming Oh, through. oh, kayaknya kita bakal melawan mereka di. Ah, mereka ke goa. Wah, This is hell. Oh, God damn. They stay in there all day, hibernating. Freaks do. kayak nggak punya dosa gitu. What do you Yeah. Blow it the hell up. Oh, Stick them right there, and there. Bring down a mountain of rock. We seal this shit up. So we trap a few hundred inside. What good is that gonna do? No, you don't get it. We seal this cave. Maybe then we'll have no place to sleep. Or maybe this trickle piss and shit dries out, goes stale, and the others start coming. oke tertarik. Alright. You get my attention. Okay, come on, let's head back. Oke, jadi kita sudah mendapatkan kepercayaannya si ini, perhatiannya si Iron Smite. Iron Smite. Okay. When does being out in the shit make you an expert on freaks? Iron Smite gak pernah tahu kan di sini cuma 300 meter dari campnya ada segerombolan zombie gitu. Mana dia pernah dia tahu kan? A few days ago, I was riding north of Belknap Crater. Chopper. A chopper? What the hell? Just listen. There's a black chopper. One of those Nero choppers that used to fly all over the goddamn place when the shit was going on. Mana nih kakek-kakek? Stole one of their radios. I've been trying to track them down, see if they have a base around here. Supplies. Shit, I mean, see if the feds are still alive. You know what I'm saying? They're out here doing field work or something. On the freaks, they're studying. I followed them up to the Grotto Caves. You know the ones? Yeah. They had motion sensors set up, measuring how many freaks use the cave during the day. Mike Lewis thousands. Ya, They said Jadi freaks kita- all up and down the Cascade Range, south of Crater Lake, and north up to Smith Rock, all use these lava tube caves to hibernate. We blow up those caves, maybe we have a few less to do. jadi si Deacon ini lagi mencoba untuk menjelaskan bagaimana apa itu horde, apa itu zombie, apa itu infected. This idea of yours, it's got some merit. A job like that, it's gonna take a fair amount of TNT. You said you wanted help making Lost Lake safer. This is how we do it. There's some things I gotta do. Okay. Would you meet me at the bridge in a couple of minutes? Dia tuh.
Coba lo ngomong yang penting please. Semangat. Semangat banget ini. Ngantuk sih aku. Say, John, Oke. you're supposed to be up at the farm an hour ago. My guy said he's got. Oke, udahan dulu deh aku deh. Yeah, Skizzo, about Capek that, aku. I'm busy. See, Iron Mike and I, we're just heading out on Aku capek. Aku save dulu. You'll get your ass up that way today, or you and your gimp boyfriend are gonna find yourselves out in the shit. You hear me? Without a goddamn battle. Buset. Santai bro, santai bro. Marah-marah aja lu. Udah. Aku capek. Ntar aja lah, ntar lanjut siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang sakit pintunya tak dobrak. Mainan pintunya kita. Berarti udah ketutup sendiri dong. Coba gini deh. Tutup. Udah. Kelar dah streaming dah. Udah kelar dah. Letih. Udah deh. Sampai sini aja dah. Udah nggak tahu lagi aku mau ngomong apa udah.